Hello ma'am, tôi dùng mà đã lại hơi gì nữa xí. Hello. Ý mà tung nhiều đó. Thì nó chỗ này đó. Đi. Đi vai phải ba? Thì nhiều hơi chi đó. Mai dùng đã lại vậy. Hi. Baba không. Không. Ini kurang je se. Dạ. Hắn đi lại hay sự giật nồng nó vô mình tốn không? Không. Khởi ô lăng gì có gì? Khen thao đó. Khen thao với ô lăng mình là thế. Lúc mà anh hồi giúp anh khắc tới lại. Hồi ichi Ivai Kauri siga kaya ni Ivai sa Arunachal Pradesh ki first kay no ay additional DC oram bani ado ma hoji retire lagna Guwahati da lai do akhoi gasu khangna re hoji si nungai re akhoi ma laga koiro haina ai ngasi koi ba lai akhoi si ni Ivai si ichi thorakri hai thorakri ngatan chang re si Ivai Ivai says okay no kori Sukumar kori Thokchom ni ko Ivai hoise Thokchom Sukumar ni first Arunachal Pradesh civil service Arunachal Pradesh civil service torop pani retire lai retire hoise 1986 tai best kini 1986 mitai ahanba ni ati di la hoi Arunachal first and last highway jai ade mete Arunachal da APPSC kana sulite ai fontale me 1986 base kini de ade dui matung dai circle officer oi chang mani dui mamang da 2 years 7 months a teacher junior teacher dui matung da CEO APPSC thokpo matung da exam pi dana 85 ta exam pi daga 86 ta ibu select ho ni bhai boy ka select ho daga ibu Pasikat one month induction course degi matung da bolen first posting place Eastern district ta piuni to duna to kone EAC SDO diam to last ai Mohan bhai da sila je deputy director supply and transport ki adu matam da after Manipuri dura le remi jungi khara problem le remi na yak pagi do khara problem le remi adu matung da tespura transfer re tespura laga amka promotion ama hoye last senior kenma grade admin grade that is mane DC ki hai bajai deputy commissioner kenma ADC joint secretary ki ade eiguna eigina kenma le mana egi kenma le status no le mana egi additional resident commissioner pirami aibo ade tesco de 2021-28 February de retire bani tespo de do retire lai ko tesco de retire la Arunachal ki hairo di Arunachal Hana North East Frontier Agency le remi North East Frontier Agency 1954 la lakmani du mamang na North East Frontier track haina le Sodia track Balipura track dunga track le remi du matung da 1954 de North East Frontier Agency le remi tribal hilly areas ade du matung da 20 January 1972 de Arunachal se Union territories hoina declared hore bani central government na duna keno to do ami to kinda 1987 de statehood phangani 28 February 1987 de statehood phangani to ei Arunachal lei chawrak pani namsai lei chawrak pani aduni khoi pa na khoi chokham da le ram hai do chokham da keno to ram natti akhoi chokham da ibai na namsai da kintu akhoi no mo na chakcha hi mi mung chi oi ra mane adugi matam da ne akhoi chokham da le da akhoi ba na keno ne osi oina le ram chokham da asina ichi ni Kurang je ni. ichi so mane ke hai tare ai ye husband ki dine
mati magi cousin ta de ai chu ije ko khoi ai ki ije man gi cousin mache aje adu nungai re si khang na ba last ije su khoi khun da jaw re ba ibai we sum khang na wari sum sana ba da re chi nam sai da keno orami mane mi dei le da mi hai do khoi chu khang ye khoi chu na chale da mi du ge wari sa da khang na ra me khoi ka ka oi chu ti ju de le adu ge chung loi khang na le khoi jam pi de khoi ibai de chat nu re do nam sai da do ni khoi ma khang ni do mon kha su le da bi ma tam du loi khang ni ma pura na ru ni an pi chang de ha ha ru ni Sandhya ru ni adu jum du gi ni my sister ni Runi di agi youngest sister ni Sandhya di ai most ma ai khani thì loi khang na ba nga ta ni du na ngai ri ba cha ko le ba khoi ibai de cha cha ru re ja ko se ba karma son ai chu ga loi ka kui man mo chi pi ma tam du ai kui le ne oh I be pi moi pi oh adu na moi si chu ma pa na lai tam ba na thabak to ba ma di oi le ram de ba ha ha nu pi cha ju ni the oh ana sing le ama ka ko sai da mai pam ra ah ko se di ai khani ai khani ma hai be mung je ora me ai ne khan mai mu chu ram loi khang na ba nga ta ora me khoi pi de chat lu re moi da angang sing sin ne na i da ba ke ke me am pan do ki bon ga sa we nam sai da adu u bu da ra u na ba chat lu si chat chi bu ja de ai ne ai ne cha pi sa ni so lu si na tong di ne da ahan le mi ko jam ahan bi yang khak le mi khoi ji ma tam ibu ko ibai ro gi khoi loi u re si se ibai ga me ma ibu tam da ko mu si re nu si na le re khoi kintu ibai di unarakte handak tani unai ja ibai gi ima baba ibo loi pina khoi khang na re ma tam du dai te bul ga na te ko khoi chak cha phan pi ra do adu to nu si ba nai de da khoi chak cha re khoi pi da maximum koi pi ngai koi makha da phan tha na sa ba ne na chu da le ma tam du aduna ang tak koi ro hai ne gun wali sa ba nu ngai re gon ji khoi le ba ki jum se pha ja na wai te ji pha ja ni ko na le jam ma ki ma yek to du ga pham na cha cha ba je ai a jum ding sang ni ba ni jam ngai le ni tam jam nu ngai re jam me te jam li poni na me te la hai ba anu loi nam si ne adu ne mi te jum ang khatang ni adu khoi pa so du ga mathan ta police oi rum ni na adu na ko thok ko hin te ba mak ja wa te pa jaw te county jat ki jum da su khoi pi da ko le ba chak cha ale to tham ge wari sa re khoi jam na haji khoi cha no pu thore khoi su je cha ro de nobo ai na ne cha ba me mu che ni tham he cha ra si ji me ha khoi cha re salak ko da kya phara khoi tan su cha lo re haji tan su cha lo re haji na mu cha mu tha ni aduga ibai ga wari se loi dri ha ibai hi wari se khara ga sahan gi ge sa gi ge ibai ga to ibai hai ro ne Arunachal gi wari khara Arunachal da ai tejude le ngai da tejude transfer to ai Mohanbari da to Mohanbari transfer to ko da ai da ada ai gi Arunachal da ai tejude le ngai da Bharat burwa ai da TCM le mi तो आई आधा ले लेंगे मोहनबाई ले लेंगे 25 days आई दूरा ले लेगा मतलब दा डीसी ऑलरेडी माने सेक्रेटरी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट होई इटानगर दा प्रमोशन दा चखिबा अदु मतलब दा 95 की वानी दिसंबर की वानी 95 की दिसंबर की वानी तो भारत दुरवा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ना इबो इमीडिएटली इबो साउंड तोरे इटानगर दा ऐसा लगा इबो हाई रे जे पवन हेलीकॉप्टर सर्विस Arunachal introduce todebani nang adurgi assistant director oina nang pubatani aidana ai adugi first helicopter service aina introduce to halami 10th of December 1995 first free ride leremi the 11th of December day on payment basis ta Arunachal the camp to kiya khana jam hom da service pirami first Mohanbari and Itanagar leremi Naharlagan Itanagar nate Naharlagan de Mohanbari de Naharlagan kono duna extension to duna koina no secretary DC koi raga helicopter ruda chalaga koi explore to bigi koi jemada koi teju pasigat rowing jam to koi extension to dibani khana jam hamda to ki bani ko namka tawang da su to ki Guwahati da to ki
So hujiksu Tawang Guwahati dun sector da hujikau helicopter sat le. Kharam hamam di already airport le bani na jam kenma tore ma ban tore ma helicopter service hujiksu helicopter service acho helicopter service lady hujiksu Tawang to Guwahati Guwahati to Itanagar to Naharam to adun during my service period do ama check and amale ai adu ni mete da ne asmai da oi bese ahanba oi bese Arunachal Pradesh ki adu ge me am da su khanghan ning da ne video se lori ne ba ayam ba mina ni khangam oi ba mathan da oi ba ni Arunachal da alei ba mani Manipur ka sar gi son de posting lak ba mi khara de sum khangna ni na akhoi ka ka su ti ju de le ra mi lo moi na dum khangne ate maximum mi di khanga roi adugi na video gi through the gi ne mayam da su khanghan ning ba khoi mi te su kyam mane ability le ba capable le ba talented mane officer le hai da do ni adu khangna chan ba su ore I on da du gi ke no do yam nu ngai le ba koi amaga wale ai first gi posting boleng le mi boleng matung da ai geling da oi geling it is Siang district le mi geling the second posting and it is your China border ge ekdam manakcha China border manakta le mi ada so my field le mi field da helicopter di kum da ba helicopter dropping to mi cheng chak dem da dropping to mi ai chapo matung da after 3 months ai moi bo request to re pilot me request to ga to thina chala ga request to ga moi ko keno to halami test landing ma to halami test landing to pilot ka so wari sana ga hai nong test landing da keno to ba na green signal pi ko ai government ga wari sana ga to green signal pi gare to matung da dura landing ore landing da moi pot pura ga cheng chak pura ga moi landing so to ga moi cheng chak pi dropping so dowi di matung da ai government da take up to re ai mi puna ba kitama emergency na ba pot ko kenu kitama within very short time government na yes to re ai the first mane after posting at geling after 3 months matung da ai da helicopter do ai landing to holaga ai mi passenger gi kenu ma ai facility ma ibirani do air force ki helicopter le mi Mi-17 helicopter gi ming na Mi-17 le mi gi jamna benefit hoi ki du ki area gi mi am da moi outside world da moi ka sukhangam de duma hai ba jai moi gi tiron moi set ba after introduction of helicopter service in Delhi at Geling mi am gi moi thinking moi gi cha ba gi ron song moi change oi phana jam drastic change hoi ki ai do over phangi ai ki matam da 1989 90 ki wa ni Hoji ti ate so nungai mani moi so first starting the tobira ma bani na labi do shooting day geling phao on foot march le re acha 2 days march ai no mada ai chalami 34 kilometers ching ni jamna tough terrain ni ai no mada dum cover torami shooting to geling ai lengai da 90s first part of 90s ki 90s ta army me amna do lamben saba hai mane start torami hojikti manakta jore haidana tai thank you hare ei nungai re ibai ga wari sa ba se hoji thamage akhoi sune cha tha is jam na mathen bu thoi cha ngam dre hi je da jam to re army na lamben saba ni na civilian na te hoji pami me am bomb hoji ei thamage ko ya lamben samen kada chhara ba khang de एकदम कोचिंग दे जालगा मुखा दे लाई फरे थमगे को मैं आऊं जी बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ना तो होने